ndagukunda cyane by'ukuri sinoro nk'uko ndabivuga kunda mbivuge mukama cause I love kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo uri umwami wanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri umwami wanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Dawe wa twese uvyagiye mu ijuru wowe uri Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo wowe uri Imana umuremyi waturemeye ubuzima dufise uyu munsi turagushimiye cyane nyaguhora ku ngoma turi ku mugoroba wo gusozera iminsi 21 aho twirirwa dupfukamye tugusaba ngo tugenderere kandi ntudusige uko wadusanze twabanye nawe tugendana nawe duhabwa umushinga wo guhorana tugendana nawe duciye bugufi tugira ubuntu kandi tukubaha rwose mukama mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho turonkera umunezero niho honyine iwawe hari agahimbare katongera ko agahinda ukundi niho honyine iwawe hari umugisha utongera ko muvumo ukundi niho honyine iwawe hariho ibyishimo hatongera ko intuntu ukundi none ndasabye ngo amaraso meza ya Yesu Kristo atwese kandi adutandukanye n'igisokuru kibi cyo tubuza kugabana ibyiza baje gusengera mu kuri no mutima bagabana duhuje umutima turi ku mpande zine z'isi nitwebwe abana washira muri uyu muvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima ukatwemerera ko amazina yacu yanditse iwawe ukatwemerera ko ibyo dukora byose ubizi ukatwemerera kandi kuzini nahariza mu mirimo yacu mu buzima bwacu mukama waduha uburenganzira bwo kudodora tukugururirwa turadodoye kuri uyu munsi kuri uyu muhingamo wa sensiye kuri uyu mugoroba ku bandi ndetse kuri bamwe kikabari n'igitondo turaje kugira ngo umuriro w'amasengesho ugurumane muri twebwe kandi ukigera uzima turaje kugira ngo tubwire yindi ntambwe dukwiye gutera twuzure na mutima wa mweranda turaje kugira ngo tubwire inyifato twogira dukugwe kw'imivumo n'imikoshi turaje kugira ngo tubwire inyifato twogira udutabara udutera iteka kandi ntudutera iteka gusa uduteture no mu makuba atandukanye bwa Yesu Kristo mwiza mwungere w'ubuzima bwacu ese ubwiza bwawe Yesu bworabagiranira muri twebwe uyu mwanya ukatwuzuza mutima wa mweranda ukatuganirira tukava ibuzimu tukaja ibuntu tukava ibupagani tukaja ibu Kristo tukava ibubi tukaja ibwiza tugaheza tukuzura nawe tugasenga mukuri no mu mutima icyo nase muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana irizamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 icyo nase ni amashetani adurumbanya amarangamutima yacu icyo nase ni imikorere y'abarozi ishika imitima yacu bigatuma duhora n'ubwoba kandi duhuzagirika icyo nase ni akavuyo ka shetani icyo nase ni ibitero bya shetani icyo nase n'ibisuzuguro bya shetani icyo nase n'agahinda kazana na shetani icyo nase n'agacinyizo ka shetani icyo nase n'agasuzuguro ka shetani icyo nase n'umugabane w'abadayimoni icyo nase n'ubwoba
icyo nase n'agashinyaguro, icyo nase n'ikigoyi, icyo nase n'ibyoherezo bizanana n'ubwicanyi cyangwa guseseka kw'amaraso y'intungane. Icyo nemeye n'ubwiza bw'Imana nibukaze muri twebwe, icyo nemeye n'ubwabi bw'Imana nibuze buture muri twebwe, icyo nemeye n'ishyaka ry'Imana nirize rikorere muri jewe, kandi nk'uko biri mu ijuru aba ariko biba muri twebwe. Mpamagaye imbaraga zije kuri iki gicaniro, uza kumva inyigisho wese ndamusabiye umugisha, ndamusabiye amagara meza, ndamusabiye gukurwa kw'akavuyo, ndamusabiye gukurwa kw'igisuzuguriro, ndamusabiye kwererwa mu byakora, ndamusabiye agahimbare, ndamusabiye umunezero, ndamusabiye ibyishimo, ndamusabiye Mwami Imana nyagora ku ngoma, ubudahangarwa bwawe bubane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndanasabye uburinzi bw'ijuru, ngasaba umutima w'Imana ngo aze akorere muri twebwe tubone guhimbagwa kuko turi abana bamushobora byose. Amina. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Amamuko mu kigabane cya 30 umurongo wa 25 ngo Rakeli amaze kubyara Yosefu, Yakobo abwira Labani ati ndekura ngende nahe iwanje mu gihugu canje, mpa abagore banje n'abana baje nakoreye meze nigire. Urazi ibikorwa nagukoreye? Labani amubwira ati ndagusabye, ese nogira iteka mu maso yawe? Narahishuriwe ko Mukama yamezagiye kubera wewe. Yongera avuga ati ngira impembo yawe nzoyiguha. Amubwira ati urazi ukuntu nagukoreye n'ukuntu ubusho bwawe bwabaye kubera jewe. Naraza itunga ryawe ryari rikeyi, ariko maze gushika ryaciye rigwira riba ryinshi. N'Umukama araguhezagira. None nk'ubu nzokorera urugo rwanje ryari? 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 Mpamagarira abasenga, iki ni igihe cyo gushimira Imana. Mpamagarira abiyebuye bose, iki ni igihe cyo gushimira Imana. Mpamagarira abagabo, bahamagara abakenyezi, bahamagare abasore, bahamagare abigeme, bahamagare abatware, bahamagare abatagwa, bahamagare bihebeye Imana, bahamagare bakristo, bahamagare bahanuzi, bahamagare kugira ngwino bakristo dushima Imana. Haleluya. Muhebe kuraguza bakundwa dushima Imana. Haleluya. Ngwino bakundwa dushima Imana. Haleluya. Heba gusambana bakunzi dushima Imana. Umva mbabwire, nje guhamagara bari hafi n'abari kure. Turi ku mugoroba dusozereye ko iminsi 21 y'amasengesho. Ndakeje mu buryo bw'umwihariko mwebwe mwumvise ko iyo data guhamagaye ngo usenge, ko ntawo kwigisha gusenga, ntawo guhamagara ngo uze gusenga, urya n'inyota ubibwamwe n'Imana. Abafise icyo ashaka kuguha, kandi iyo ubyumvise data araguhereza icyo wifuza. Wagize neza kuba waributse ko Zaburi ya 50 umurongo wa 5 ivuga ngo ntukaze imbere yanje impokoboko, ntukaze imbere yanje iminwe igaragara. Wari ufise icyo uri kusaba Imana, ariko wari ufise n'icyo woheshesha umugisha mugenzi wawe. Wari ufise icyo uri kusaba Imana, ariko wari ufise n'icyo woheshesha umugisha mugenzi wawe. Wari ufise icyo uri kurasaba Imana, ariko wari ufise n'ibyo Imana yaguhaye ntiwabwirizwa kuza imbere yayo wayijyajyanije kimwe muri 10 mu byo umaze kugerako. Ko impamvu dusaba nuko haba hariho icyo dufise. Ariko karande mbi aho wavutse mu isi y'umwuka no mu isi y'ibigaragara ntiyakwemerera ko icyo Imana igushakira cyose ukigabana kuki ntigitegure kubikwigisha. Shetani yo kwemerera gutunga ibintu byose, gukora ibintu byose, mbwa ntiyo kwemerera gutunga ijambo ry'Imana.
tiyo kwemera ko ijambo ry'Imana uryakira nk'uko Imana yarivuze, ukumva ko Imana yari iriho ari yamyeho ari isoko amaho, kugira ngo wumve neza ko itegeko ryayo atacoza kirikuraho. Niyo mpamvu Kristo Yesu hari ijambo rimwe yavuze byuzuza ubwuzure bwa kera ubwuzuye bushasha. Yavuze ngo mategeko data yashinze nta na rimwe naje gukura, ahubwo ho naje kuyasigiriza no kuyanogereza. Nimba Musa yavuze ngo urago kuko wihweje nawe utarana kuko wasambanye nawe utarabikora upfe kuba wihweje mukora undi muntu gusa, upfe ko wabishize mu mutima, kuko mbere aho si cyarimwe mba nagufasha. None ndagukeje n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose, ariko nawe bitabaye ko tugisha amahigo. Iyi misi mike isigaye aho twitegurira kuja kuraba bari mu mpimba ya Rumonge kugira ngo tubagarire imigisha yacu yo muri kice cya kabiri kiri hagati y'ukwezi kwa gatanu kwa gatandatu kw'indwi no ku munani. Ndagusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wanje, bagarira vomerera imigisha yawe. Buraho hugerageresha Imana kimwe muri 10 uraba ingene umugisha bakwatuye ko uko bako. Uyu mugoroba rero ari umukristo, hari abakristo batandukanye mukunda kubaza ngo igicaniro niki. Ndagomba tuganire ku gicaniro. Igicaniro niki? Imbere ko tuganira ku gicaniro, ngomba tuganire kuri ijambo ry'Imana yo mu gitabo cy'Amamuko 30 umurongo wa 25 nasomye kugeza ku murongo wa 30. Aho Yakobo yavuze ngo ngubu nzokorera urugo rwanje ryari. Hari abantu mwicaye mutari mu munezero mwagenewe n'Imana, kandi murarya mukaryama mukabyara mugahega mukibaza ngo nibi. Kumbe warakubititse hamwe Imana yo kugurura ijisho ryawe rya gatatu, wobona ibitangaza wabwirizwa gukora, wobona abafunzwe wabwirizwa gufunguza, wobona abagwayi wabwirizwa kugaburira, wobona abagenda gusaba wabwirizwa, wobona ukumigwa. Ukajya ukicara tukazima umugabo atankubita, kazima atamenye ibanga ryanje, kazima babona twikundaniye, uri ingumba. Kumbe womenya abana wagenewe, abahungu beza, abakobwa beza, ukumigwa. Ukajya ngaho ukicara ufise umutima utanyuzwe, uko ikintu cya mbere kizobwira ko utaraba mu muhamagaro wawe, ugira umutima utanyuzwe. Gihe cyose uzumvura ahantu ukumva ufise umutima unyuzwe, atagahato atakindi kintu na kimwe gituma wicutsa, uzomenye ko Imana ishobora kukuvyaza umusaruro kandi nawe ukayivyaza umusaruro disi. Kuko ibishaka icubahiro gusa, ibishigaye imigisha ni bari gwacu, kandi imigisha duhabwa ni ituma tuzamura icubahiro c'Imana. Gatayi uwo mugabo Yakobo ni umugabo yakozwe ko n'amateka bimwe birenze. Amateka ni ikintu gitangaje. Amateka Imana iraguha ijambo, amateka kari kwambura. Amateka Imana iraguha umusheri umufiance, amateka akamukwambura. Amateka Imana iraguha urubyaro, Imana iraguha urubyaro, amateka akarukwambura. Amateka ariko amateka aba mabi ku buzima bwawe iyo agutetereresheje agacerere. Tugaceceke imbere y'icyananije umubyeyi wawe, ngo ko wavutse ishushu ni ngombwa ubyara ishushu, ngo ko wabyawe n'abatize ni ngombwa ntiwige, ngo ko wabyawe n'umubyeyi ababaye ngo ni ngombwa ubabare. Amateka turaje gutora ubuhiri bwo gukubita amateka, dutora ubuhiri bwo gukubita karandembe, dutora ubuhiri bwo gukubita ikisoko ryose ry'umuvumo. Kubera iki tuje guca, tuje kugomorora umuvo uri mu amaraso ya Kristo, amwatsembesha icyitwa icyaha, agatsembesha icyitwa ubugome, agatsembesha icyitwa inzigo, agatsembesha icyitwa ikizana inabi ku buzima bwacu. Uyu mugabo Yakobo ni umwuzukuru wa Aburahamu, avuka kuri Isahake wabaye ingumba imyaka 20, akaba yivukanye ari ikinege kuri Sara umugore w'igikundiro. Mwumve ngo yavutse ku mugore w'igikundiro, ariko inshoreke yanyuze mu ntege nke za Sara ikabyara umuhungu mukuru wa Isahake ku mafyigo ya Aburahamu. Yakobo aravuka, ariko imbere yuko avuka asamwa kubwisezerano Imana yamusanga. Ubundi munsi ngo abana bagwanira mu nda, Imana iramubwira agiye kubaza Imana, yaragurutse ajya kubaza Imana.
wakoze nawe kuba uri kurumviriza ijambo ry'Imana. Haguruka ubaze Imana ibyawe. Haguruka. Nta wundi bamenya hari Samuel, ariko yimuka Sawuli yagiye arondera indogobwe yiwe yatakaye, avuga ati bamenya kuri umusozi ari hehe. Bamenya hari Samuel umukozi w'Imana. Haguruka nawe ubaze Imana. Isaka na Rebeka bahagurutse bakabaza Imana. Imana yababwira ati mu nda yanyu ariyo ibihugu bibiri, nakunze kimwe na nk'ikindi, kandi igihugu gitoyi umutoyi azosumbya umugisha cyangwa azokorera umukuru azokorera umutoyi. Ni gitangaza kuko muri Isirayeli barubahiriza itegeko ku bahungu bakuru. Nyina Rebeka abarabyumvise, Isaka nk'umuntu w'umugabo ababishizaho. Nibukeye kabiri. Icyabaye ni igiki? Icyabaye abana barakura. Mugabo umunsi umwe Isaka yageze ko atanga umugisha. Vuga ngo ko atanga umugisha. Nakubwiye ijambo rya mbere, haguruka. Haguruka ubaze Imana ibyawe. Ako kantu kandika ahantu. Haguruka ubaze Imana ibyawe. Umaze kubimenya bishire ku muzirikanye. Isaka nk'umugabo nk'abandi bose ntiyabyitaho iby'abana arabana. Usanga abanyina bazi amatariki bakamenya n'umusinisa yo kuvuka kwawe. Mugabo se sinabaye apene yibuka umwaka. Musi mwe Isaka nk'uko itegeko ry'Isirayeli bivuga, itegeko ry'Abayuda bivuga, musi umwe Isaka ashaka gutanga umurage. Yabwiza kuwa Esawu ihasa rya Yakobo, ariko Imana yaravuze uwo muto azokoresha umukuru, umukuru azokorera umuto. Icyabaye ni igiki? Nyina arabyumva. Nyina yibuka icyavutswe abana bakiri mu nda, aravuga ati simene ibanga. Icyo Imana yavuze aba ari cyo kiba. Uwo ni umwuka w'idini. Kuko idini riraduhamagara gusenga, mugadusengera mu mubiri. Kugimvira ntibyari bibi. Mugabo yari gucagana nkana akiherana n'Imana, akayibaza ati Imana yanje, none ko agira atanga umurage kuri Isaka biragenda gute? Kuri Esawu agenda akihana na Isaka umugabo wiwe akavuga ati none mutama niwibuka iby'Imana yavuze. Bakacigiramwe Imana ikabira basanga. Muga kubera ya mivumo, kubera wa muvumo wa Sara agira iki? Ahuruduka akabwira Aburahamu uti buretse Imana ngira yabuze abana, genda none uryamane nagadupfuka amabyare ku biro byane. Wa muvumo wo guhuruduka. Rebeka arahuruduka, agomba kwica Imana yavuze kiba. Mugabo ashaka kubikorera mu mubiri, acabwira Yakobo ngo iki nagombye nimwabishaka muze gusoma iyi nkuru yose. Ni inkuru ishobora kubafasha gucagagura amateka yanyu. Tukemere kuguma ubandanya uronderwa amateka. Nimba hari ikintu kiryana n'umuntu akwiwaze ngo uramuzi agufatiye mu mateka ataza ahugeze. Nimba hari ikintu kibabaza n'umuntu agufatira mu kahise ngo ngwe iyo seko y'abadayimoni naje Imana yamaye iyindi seko, iyindi nwengo ijinyikisha umudayimoni. Ndavuga nta witakanya gora Kongo mudayimoni akazempera akazenereko. Kimukemera inseko z'abadayimoni ko ziba ku buzima bwanyu. Allo, turiko turiga uyu munsi ucana igicaniro cy'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwawe. Tugomba hasigaye umwanya muto kwinjira mu minsi 9, bityo tuzokwifunga amajambo menshi kuvuka, ugira agacerere uhangane n'akatsi, ntibazimbira ngo usumujinya kandi atawo wagiriye nabi. Aragenda araganiza umungu wati shagira atanga umurage, ariko umurage no wawe. Ise ikintu cyamubayeko ni gikinyina. Ikintu cyamubayeko Yakobo aramubwira ati mama Esawu afise ubwoya, jewe ntabwo mfise. None mama biragenda gutese? None mama biragenda gutese? Nyina aramubwira ati ndabibona mwana ntugire ikibazo. Atangura kugira ubwoba bw'umuvumo uje kumubako, ariko
ariko kubera pressure ya nyina birangira bibaye amubagira agahene, yambara igishato cyako, amubagira inyama. Ezawu umuhezagiro Yakobo aja yawutwaye. Hari abantu uyu munsi muri ko murarira imihezagiro yanyu barayitwaye. Ndabarahira abakobwa muri ko murarizwa n'ingo kandi abagabo banyu barabatwaye. Hari abahungu muri ko murarizwa n'abagore beza kandi abagore banyu barabatwaye. Biragenda gute? Ngwino tuganire gatoya. Kuko Isaka yavuze ati Ezawu ugomba ureke kurira nta n'urume rusigaye. Icyo kitiyo Ezawu nawe yari umunyantege nke. Mwibuka ko yigeze kuja guhiga arashika asanga ko bagiye gukaranga ibiharage biramumotera, ambwira ati mpaye utwo kuryanjye. Abwira ati ubwira nawe ndaguha ibyo kurya na biri yakuya uvuye guhiga nawe ngo urondere intoranwa yawe. Banza ugirike sa banzu umurage wawe kubifora. None ngo ubundi wangu marike ngira niwe nizara ngo tora. Ibyo bintu muri ko murapfa gutanga mwa bakobwa, ibyo bintu muri ko murapfa gutanga mwa bagore. Ngo umuganga ngo twariganye yarakuranguye ko yagukoye ndakurahiye, yakwise izina agutandukanya n'igisuzuguro cy'uko umukobwa mutaza mwigirisha. Agahinda wari ufise uri kurondera umugabo, uri kusengera umugabo, kagire uri kusingira urugo ngo rubeho ntirusambuke. Nta soni mwigira inshinya kare musenga, muzikuzuza amafrigo niyo mutwenga mukaryoherwa, niyo mujuje amagarde robe. Uzuza n'amarangamutima yanyu mu bwami bw'Imana, muhuzuze ububasha bwo kwitandukanya n'imivumo. Ngo imyaka mama yasenyuriye ko nanjye irangezeko, ahubwo niyo yakenyukiye ko nikugereko. Nigute twaba dufise Kristo akiza ukava ku misengero ukagenda ugasubira ahandi? Tibishoboka. Yakobo arabikoze, umugisha arawutwaye. Ezawu yigashike, samutumye keti genda uhige uheze uzane meze ndaguha umurage wawe. Nyina bayabibonye abwira Yakobo ati kata agahene kari ngaho, igisato cyako cyambara inyama ziteke neza kugira ejo ahora ziteka, ushire se aguha umurage. Se baraganira ati yamara kumenga ijwi ni Yakobo ariko umubiri ni Ezawu. Avuga ati yadandiye Ezawu. Sawa aramuhereza. Ezawu arashitse mu kanya gatoya aravuga ngo nibyo ukunda mu murage wanje Satani nta n'urumesigaraye. Ati genda inkota yawe ntizogukiza. Hari abantu muri ko muri mongora, muri ko muri tunatuna, bakubwiye ngo imishatsi ngo genda muri saro ku munsi ukoresha 50, ukoresha 100, amafaranga ari ku mutwe wawe, wakubwira gize shop. Ni mutaho udasanzwe amafaranga ari ku mutwe wawe, uri kuri pfunya ngo urondera ubwiza ubuwe. Yaba birondera aho unayafise, kwari haba yafise. Bakubwiye ngo mbaruku, bakubwira ngo giruku, genda Imana ishaka kugutera iteka, ifuka intege nke zawe ikazamura ubwisha bwawe n'ububasha bwawe n'imbaraga zayo muri wewe. Ngo mbara imini, ngo igituma aja mu ndaya, niko nazo zambara imini. Ekada none imini indaya, imini yambawe n'umwana wa 18 isa n'imini yambawe n'uwa 43 nkanita. Kibyo bintu namwe mwarasanze. Hago bariko baragusuzuguza mu maso y'Uwiteka. Uwiteka arakoma indura ati mwaransuzuguje mu banyamahanga. Iyo bigiye kwanka ndaje kubwira icyo ubutegerezwa kugira. Nyina aravuga ati mwana wanje ndabibona nawe kuvuma, ariko umuvumo iryo jambo nyina ngo ndabibona yamusendeye iwabo. Nje kukubwira inyigisho igufasha kuva iwabo wa nyoko, uva iwabo wa so. Kuko imyaka ugaseko arigiye karande yo kwaso, wa wundi mwamwe nawe na so yakenyukiye, wamukuze wa musogokuru wawe aho yicaniye ni ugiye kugirisha vuna ucumite. Nagira amabwira ko karande igisokuru kibi cyafashe Musa igihe cyo gutabara abanyise. Nimba hari umuntu yadubuje abanyisere mu Misiri ni Musa. Imyaka 330 yarahetse. Ni Musa. Kuko nta mbabazi z'Imana zabaye, ahubwo kurya yatuye Imana ahongeye ku ikindi kintu. Yageze aho yogera mu gihe cyo kubona biwabo amaraso akwegane, akuragaragaza ubutware bwe bwo kwa Farawo. Iki karandira kwega ati mukerere mwicisha inkono muhambisha inkoni. Bukeye bati
noneho abona abandi tugomba kutwica nkuko wishe umunyamishi ati noneho mishi burya mishi yari yabimenye ntiyari yabimenye nimureke da. Hari abantu muzi ko abantu bose bazi ko muri indaya oya buhebe ntibarabimenya bose ikimenyetso nanjye ntabyo nzi kuri indaya. Hari abantu muzi ko abantu bose bazi ko muri bakarya myenda reka kubesha hariho abatabizi. Hari abantu mwagumye mubesha mwongera ko madeni ko yandi mwimereje kumbe wari kubatabaro wari gupfuma ko ufata kwimereje ijisho incuro ya 4 ya 5 ya 6 uri kuri inyungu z'umuntu gutinya no gusambana wongera ko kugira ngo urako bukureka buhangikirira eka da bireke ko hari gihe ubutabazi bwa buri mukasho hari gihe ubutabazi bwa buri ku munsi w'amarira none wagombye kwirukana amarira yawe kandi biri ngombwa kurira kubw'ibyaha byo bwa mbere no kubw'igisokuru kibiki ry'imyenda cyangwa gisambana cyangwa iciba cyangwa cica. Amaze kuza aravuga ati ndamwica abihiga umuhigo nyina aravyumva avuga ati genda rero bonasi genda kwa nyokorome ingagende kwa Labani asanga itegeko rizomuvuna nkuko yavunye zawe. Nyina wiwe niyaramwase kandi nyina wiwe niyari mwikosa ariko karande yarakweze atorera inyishu mu mubiri mu kibiri biri gusa muri gutorera ibisubizo mu byo mushoboye kandi hariho ibidagizene ibyo mushoboye ariko mutarayishurirwa n'amaso yanyu. Iryo ni ryo banga kandi ibyo nabyo bishurwa niki no kugira umwete wo kurondera Imana. Nta wundi muntu numwe yubahuye Eliya kugira Akabu na Yezebeli akabwira intwaro zo izibwami ngo iyi mvura ndayifata mwishima ko izo mara imyaka 3 n'amezi 6 itagoye ndabice musura kwishima ko ningene mwabaje Imana yanje bigenda uko nyene ntacavuyeko. Hari ijwi kami ka muntu uguma wimira mu buzima bwawe uri kuratosekaza amaranga mutima yawe zo kwisanga igikonyozi cakwisha. Yakobo murumva ko ahunze ahura n'Imana iramubonekera niyo turi mu bisuzuguriro. Ari abantu mubona muje gusenga mukababara mukaja gusenga mugasuzugurika mukaja gusenga mukagirana buri ubwo buzima sibwo mukwiye kwishimira ko Yakobo abubayemo. Wewe yabonye abamarayika bamwe bamanuka abandi badoga abamanuka bazana igisubizo cy'ibibazo bya Yakobo abadoga batwara imitwaro yo mu mutima wa Yakobo. Bibiliya irambwira ngo Yakobo inaruma agomba kumukoreshereza ubuntu amuha ibikorwa. Yakobo yihagarara ko muze mwihagararako agatsi none muyomba yavuga ngo mwene wacu none mwene wacu none mwene wacu ndagukorera neza uzompembiki. Abwa turashaka ngo hembiki uzompemba umukobwa wa Rakeli byari birekuwe ko arongora mu byarawe. Abwa sawa kora imyaka 7 nzoheza guhembe umukobwa wa Rakeli. Ya myaka 7 arayikora mugabo umunsi yiri waritegurira umugeni bamuzanira umukobwa mubi bari bafishe witwa rero ngo arafise ijisho rikumarira. Yakobo yoko yabagura atayabagura ntabyo tuzi ngo ariko bukeye abyuka kuburanya inaruma akabana sebukwe akabana sebuca. Hari abantu bigaruriye ubuzima bwacu, hari amadini yigaruriye ubuzima bwacu, impano zacu zigomba gucinyizwa. Hari abagabo bigaruriye impano ziri muri wowe ya ndagamabwira ko umugabo arongora umubiri ntarongora umutima n'igikunda umushaha n'umugeni wa Kristo. Hari abagore biragaruriye amaranga mutima ya no nta mugabo uryo imyaka 2 urikangura ukavuga uti yamara nandi ndasuzuguritse mu bandi bagabo ko umugabo yari umutarasuzugurika. Hari abakobwa mwiyeguriye basore, hari abakozi mwiyeguriye ubuzi, hari abatunzi mwiyeguriye ubutunzi, hari abakristo mwiyeguriye uburyarya murasenga mugasambana bikemera, mugasenga mugasakuza mugasambana bikemera, mugasenga mukaraguza bikemera, mukiba bikemera, mukarenga ibigo bikemera. Aramubwira ati umva nkubwire mwumve neza amakuru umva nkubwire nta kibazo wowe marana indwuyu uce wongera ukore duce tugushingira uwo wundi nawe ubandanye umukorere
Bibiliya avuga ngo iyo myaka 14 novuga indwi yuko yarosere yuko atashaka n'indwi yuko Rakeli yavuye mugabana ngo Yakobo iragenda imubera nk'umunsi umwe ntigeye munaniza kuko yari karondera icyakonda ntiwarukwiye kunanizwa n'amasengesho ntiwarukwiye kunanizwa n'ibikorwa by'urukundo tubahimiriza ntiwarukwiye kunanizwa n'ikintu kikwinjiza mu isi y'ibitagaragara ntiwarukwiye kunanizwa nabyo ntiwarukwiye kunanizwa n'uguhimiriza kutageraganya Imana kimwe muri cumi n'umuhesha w'umugisha wa oringa tenano vuga ngacamwera ntiwarukwiye kunanizwa n'ukubwira ati giriki uhabwa umugisha giriki uhanire kwatugwa ku mugisha kuko Imana yaravuze ngo ibyo bazoba bizoweka ibyo rero muboherwa muri rusange nimwe baze ngo birafata nibyo muboherwa muri rusange nimwe bifata genda kugwaho uruhande Paulo yavuze neza ngibyo biraje Rakeli umunsi w'ukurongorwa harongorwa uwundi mwabakobwa mwibaza abantu mwamagarukiye ku ruhimbi hari umunsi umwana w'umukobwa byuka yumva ashaka kwambara neza ashaka kubegwa ashaka kugira akumva nyine anezerewe rwose ariko bikarangira uwo munsi ahubwo n'umufiyase bari kumubwira ati burya numva naragera kurongora kwe nano kugira ngo amwikure ti ubu mbona nka frere nka brother ibisigaye turabiretse Imana n'ibiduha tuzabikora tumenya ko uwo munsi shetani yadeturunye igikundiro cyawe tubimenye umwana wabwiye ati mama umuhungu twagiye dutegura ubugeni byaze ntumenye ko umwana we yibwe nubimenye ugakomeza uti mwana ari guhage wambara imini bakubone bagire tubimenye mwaribwe ntimwabimenya mwaribwe ntimwabimenya umugabo akakubwira ati yamara mugore we ibi ni ibiki ko mbona usuko uziko nakurambiwe wo ntabarukaje muri vacances n'amezi 2 tumenye ko wibwe ntupfukame ngo utabaze ntupfukame ngo usenye utore kibana ugakomeza bo mwizina rya harigiye mutazosenga ngo mwizina rya Yesu Kristo dusengera mwizina rya Yesu Kristo mugarigiye uzovuga uti ndatari kibana ndakubita indoto ntibikunda ndatari kibana ndakubita ijini ntibikunda turaba mu buzima bunyuzwe uri hejuru y'imyaka 30 turaba mu buzima bunyuzwe imyaka 43 turaba mu buzima bunyuzwe uracyarondeza uracyasama isazi hari uwo nkunda hari uwo gira ikirondeza icyo ushoboye basugikore kuko ntabwo umunezero ari ukubwira acaye kurongora umunezero no gusohoza icyo Imana yabitse muri wowe Justin uri cyane ikindi nibazo bahende hari ababigenewe ariyo n'abatabigenewe hari ababihiririrwamo harimo n'abatabihirirwamo saba Imana ukubita ibipfushi pomora cagiyo Imana irarira nicyo Ezekiyasi yubitse ku mutwe Imana iravuga ati Ezekiyasi Izaya we subira inyuma mubwire ko yakitse none nawe uri kurazempera mama igisanga kigakubita waza gufata imitima ari ikiyongeza ukibaza ngo ni ibintu biri normal Rakeli umunsi w'ukurongorwa wiwe Yakobo umukunzi we akabona mugera we yarimwongoreye abizi sinzi ko bari baguze ikanzu zibiri baterura Leya bajyana Leya ariko rero mwibuke ko hari ibintu bibiri bibaye icyambere Rakeli akubiswa n'ijini yitwa itegeko ry'umuryango wiwe itegeko ry'igihugu ciwe hari itegeko ry'igihugu rishobora kugukubita ugakubitika itegeko ry'umuryango rikagukubita ugakubitika Rakeli cyo cyamukubise kuko se Labani yarabisiguye aravuga ngo mwananje Yakobo ngo ntiwamenye amakuru yo ngaha amakuru yo kwa so amakuru yo kwa nyoko arakwiba urugo amakuru yo kwa nyogosenge amakuru yo kwa sogokuru arakwiba urugo mwananje ntiwamenye amakuru y'iwacu numara kumva amakuru yo kwa nyoko wawe ugasanga ari ndaye yari mborego ugasanga ari karya myenda ucomenye ko bimwe mu biguteza icangiro kirimo kandi nawe utobwira iseki igaragara uzomenye ko ari kimwe kizotuma urongorwa ntiwinjiye muri urwo rugo warongorewemo niwagwinjiyemo nturube mwamahoro wari wa mwamahoro nturuvyaremo
warubyara mu nturambire mukarukenyukira zamwikiza jini ngo amakuru yiwanyu ngo nimwamenye amakuru aya makuru yiwanyu akubise Yakobo mbwa Yakobo akubiswe na ryategeko yasigari nyina yaramuhenze nzokubira iruhande ntibyakunda Imana itakubira iruhande ndazokubira iruhande Rakele mukubyara agereketekeza kuri Yakobo akwambwira ati Imana itagoba ngo ndazobagoha agenda bafishe ngiye gufina tabirahagarara mutazempera Rakari gecurarara kwasi ari kurara ku mugabo wiwe Leya nawe arara ku mugabo atamukunda amuryagomba iwabo babizi ko ari mubi yaracwenze none n'umugabo agiye ko ahambwe ati niwanyu bagutaye nije nza kugutora arandira imyaka 7 iraza maze acegera mu cumba kwa Rakera bariyo yigumira Imana ati nanjye ndamuzibinda kubw'umubabaro wande uwareya Karani gutuma guteza umubabaro utotegeza guteza umubabaro kuko ataruhara bifishe mureya yabifishe nkuru warurowe niwe yigize kuvuka ari mukuru wa Rakera niwe yihaye ikirashi kiva erega abakobwa ba Serofowati umva ingene muzoza muri camajini abakobwa ba Serofowati mu gitabo cyo guharura ngo bagiye ngo bararabye ingene bagira baje muri Kanani se wabo yapfiriye mu bugaragwa na nyina ngo baragenda barakorana babwira Imana ngo mbe babwira Musa ngo tubarize Imana mbe ni kubera iki tutazotorana gakondo imurage wa data kandi data yishwe n'ugwiwe atishwe no kugarariza Imana Musa arumigwa ega ngo aja kubaza Imana abaje Imana Imana avuga ati niko koko nabirabye nsanga ni jewe nimye abahungu inde Serofowati ati none rero bazotorana umurage wase gweco giye abana bakobwa be bahabwa gutorana bigapfa kubarenganya muratorana kandi bagije hasi icyabaye nigiki Imana ibabazwa nuko Leya atari we yabyo birashisi nawe yihaye imyaka Imana ibabazwa nuko Yakobo aciye atakaza Leya ikizibinda Rakera mwe w'igikundiro ati habwa ibyo mu mubiri gusa numva umubabaro wa Rakera siwe nawe nyene yihaye igikundiro nta ruhara bishizemo muziko Rakera yageze kugwegaja kubwira Leya ngo mu mukundanya wawe arabyara umwana wa mbere Ruben arabyara uwa kabiri Simeon arabyara uwa gatatu Levi arabyara uwa kane Yuda bagera kugwega hagarika Rakera mburi bagera kugwega bagira competition Rakera ati fumotori inchoreke yanje biro arabyara Dan arabyara Neftali Leya ati noneho nanje inchoreke yanje arabyara Imana rero wiyavurira mu umuhungu hitwa Yosefu ngo Imana iribuka Rakera Imana iramwumvira izibura inda yiwe kini igihe cyo kwibukwa ariko iki gihe cyo kwibukwa urakizanwamwo niki n'umwate wo kwikangura ukamenya ko ahura atari wo wagenewe two dufaranga ufise zitwa wagenewe ntukimene icyacu Imana hari yandi menshi wagenewe bwo buzima ubaye mwari ubundi bunyuzwe butari mu miruho butari mwagahinda kandi butari mu ibyaha butari mu ibyago wisibura inda yiwe arasama indabyara umuhungu avuga ati Imana iranteturuye amwita Yosefu yibwira ati ese umukama yonyuhirira uwundi muhungu Rakera murabizi neza yuko Rakera amaze kubyara umuhungu niwe Yakobo agira iki yikangura burya hari igise muriko ko mumaze gusoza imisi 100 muri masengesho hari ahandi hantu tugira tuce ikangure muze dusaba umwuka w'Imana
musabe kwiga kuvuga mu ndimi. Isi ivuga ubukene uvuga ubutunzi, isi ivuga umubabaro uvuga umunezero, isi ivuga urupfu uvuga ubuzima, isi ivuga ubugumba uvuga ububyeyi, isi ivuga ubugugu uvuga ubwenge, isi ivuga ubwibone uvuga uguca bugufi. Isi uyivuguruze kuko iheshwa umugisha nawe. Nasanze ibi bintu byose byiza mubona Imana yabishije muri twebwe, ahubwo gusa ntituramenya hadudubiriza iriba ry'ibyiza twagenewe twebwe abana b'Imana. Abana b'isi bonyine bari mu bushakashatsi nibo bakomeye, namwe murakomerewe. Mwaragiye muri tunatuna, mwirukana mutima mweranda, mwimika ubwenge bw'aba bana b'abantu. Ngo Yakobo Rakeli amaze kubyara Yosefu habikanguka. Nta kindi kintu kizogukangura usibye kubaka igicaniro cy'umukama. Ndaje rero mu nyigisho, nta kindi kizogukangura kiretse kubaka igicaniro. Ikanguka. Rakeli amaze kubyara Yosefu, nagira amabwire ko umugabo yari afite abahungu bangahe? Abahungu 8 Yosefu yagize. Bane 8. Hariho 4 ba mbere kuri Leya, 2 bo ku nshoreke na 2 bo ku nshoreke. Yosefu yagize 11. Ariko ngo uwo muhungu w'11, uwo muhungu Karenzi, niwe yaje gutuma Yakobo akanguka, aravuga ati nzokora urugo rwanje ryari. Hari umugisha ugiye guhura nawo, wikangure. Hari umuntu aje kuzimurira ubuzima bwawe, musaba Imana imuguhe. Ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimurambigwe, atareza guha amahoro Yerusalemu. Yakobo abwira Labani ati ndekura ngende nayi wanje mu gihugu canje. Haragezaho isi itakuzembereza ngo yizungurutse, ahubwo muhana iki condition zo kugene mugiye kubana nayo. Udafise mutima mwiranda n'ibyo akunda, ntuzokorera urugo rwanje ryari. Oya ko mwiceceke. Nababwiye ni musabe Imana abagabo babakeneye kukira bafishe. Gushika iguha umugabo gukundana n'amateka yawe, akavuga ati wari he ko wategye umwana bakoze bageze mu 3 mu 4 mu 5. Niki kigishaka kuzana ikanguka mu mwana w'umuntu? Ni gucana igicaniro. Bibiliya iravuga ngo Abanyisirayeli haciye imyaka n'imyaka batambaza izina ry'Uwiteka. Ariko ngo umunsi umwe, ni mu Bami wa mbere 19, ngo Eliya acanye igicaniro cy'umukama, akazana amabuye 12, akazana imbago, akazana ikimasa. Ngo Eliya agahinda yabukuru abandi baravuze. Eliya amaze gucana igicaniro cy'umukama, baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Hari ijambo ry'ubuhishi, hari ijambo ry'amahoro, hari ijambo ry'akanyamuneza, hari ijambo ry'ubuhigo ko kuvuga ngo Uwiteka niwe Mana, unukuguruza iki ibirimba by'ijuru. Hari umunezero, hari byiza, hari byishimo watakaje kuko iri jambo waritakaje. Bibiliya irambwira mu gihe Abanyisirayeli bajya mu buryo bw'i Babuloni bw'imyaka 70, bamaze kugaruka ba Isidrasi Ezira, ngo nta kindi kintu na kimwe bakoze kiretse gusoma ijambo ry'Imana. Ngo batoye igitabo, ngo bahera mu gitondo basoma, ngo abantu bose barakizwa, abantu bose bubaha Imana, abantu bose bashikanira Imana, abantu bose bubaha urutare y'Imana. Ibindi bintu byose murimwo ijambo ry'Imana murishize ku ruhande, muriko murihenda, reka riganze. Nzokorera umuryango wanje ryari. Kia irya jambo rya abakobwa ba Serufati muzosaba bisanga mu gitabo cyo guharura 27. Nzokorera urugo rwanje ryari. Bakundwa b'umukama, niki cyatumye Rakeli yibukije Yakobo ukwivuguruza, ukwikangura,
adatorana imigisha yagenewe abubaha Imana, harimo kurama no kuroranirwa. Rakele ntiyigeze aca igicaniro cy'iwabo, yabona bihagije ko akundwa na Yakobo. Mbabwije ukuri ko hari ibintu Imana izobanza kubambura kugira ngo muba bayo. Ndaje tuganire. Nk'ubu nzokorera urugo rwanjye ryari, kanguka mu mutima wawe ko waheze mu ndaya, waheze kwanyuka atakubakira, uhera kwa so, uhera mu kabari. Uzokorera urugo rwawe ryari, uzokorera, uzoringira ubwigeme bwawe ryari, uzoringira ubusore bwawe ryari. Ubundi gucana igicaniro cy'umukama niyo nyigisho nashaka gucisha ko gato, mwumve ko ubuzima tugiye kubamo muri iki gice cya kabiri cyo gukorera imigisha ko ishingiye ku gucanira igicaniro umukama. Muti gucana igicaniro ni iki? Ubundi kera igicaniro baragicana, cyacanwa ahantu hari inka. Nta mupagana cyane igicaniro, acana icy'abapagani, ariko igicaniro cy'abakristo gicana abakristo bisobanukiwe. Niyo mpamvu yuko ijebajeba usambana bikemera, ubesha bikemera, wiba bikemera, uraguza bikemera, wari ucika intege utaraba umuntu w'umwanzuro, urashaka werekere gucana icyo gicaniro, ugirene uhembugwe n'ibicaniro by'abandi, ku bicaniro by'ababyeyi banyu birabafasha, birabakiza. Niyo mpamvu kandi igicaniro cy'undi ukwiye kucitondera, kicira cyaturiye ko nicyo gituma kibaca. Hari abantu mufite ibicaniro by'abakozi b'Imana babaye mu buzima bwanyu, wamugize umupere spirituel wawe, abari wagukabaka ku mabere, agushira mu mutwe ibyo gusambana atabyo warufishemo, umubiri wawe urakwanga, wisanga uri indaya. Yagusize kwa amaboko, agushize kwa amaboko, Musa ngo yasize amaboko kuri Yozuwe, byari muri Musa byose biba muri Yozuwe. Nawe agushize kwa amaboko, abagushizemo amahane, bizorangira utubatse, bizorangira utarongo, bizorangira utabyaye. Yagushize kwa amaboko, abagushize ko igisuzuguro, abagushize ko agacinyitsa. None urunguka iki? Cyo ni igicaniro. Watebye kuvoma barakubwira ngo urakafuta vomera, akavoma ibiro. Cyo ni igicaniro. Uyu munsi turashaka kwiyambura ibicaniro by'ibitutsi twatutswe, twiyambure ibicaniro by'ibyankiro twatuweko, twiyambure ibicaniro by'ibisuzuguriro twashizwemo. Igicaniro bagicana kuko ari inka. Uri umukristo niho cyane, kandi uri umukristo apana sanzwe, apana wa fake, umukristo w'umunyamugisha. Nabwiye usomye mu Bahame 18 na 19, urabona ibyari bigize igicaniro. Harimwo umuryango wawe, ukwiyumva kwawe, hakabamo ikimazi cya kimasa, hakabamo kubikorera ku mugaragaro, hakabamo amazi n'icyerwa ry'umutima. Ugaheza ugacana igicaniro. Babicana kugira ngo isazi zigende, kandi isazi zigaragaza amashetani. None rero mu muco no mu rurimi rw'Abarundi, gucana igicaniro akenshi bisobanura gushira ahantu canke mu mutima wawe ukwiyegurira Imana biciye mu gusenga, gushemeza no kuyegera. Ntabwo ari ngombwa kwaba ari umuriro nyakuri, ahubwo ni ikimenyetso cyo kwegera Imana no kuyisenga ubudasiba. Iyo tuvuze gucana igicaniro, umuriro ni umwete wo kunyoterwa Imana, kunyoterwa ibyanditswe byeranda. Ubundi gucana igicaniro birasigura iki? Gucana igicaniro bisigura gukora ibintu bituma isi y'umwuka wawe ihora ihuye n'ubugombe bw'Imana. Ni ikintu ukora, wamara kugikora ukagikora ufise intego yo kwegera Imana no gukomeza ukuyemera, kugira amahoro yo mu mutima, gutsinda ibigeragezo no gukomera mu gusenga.
gutuma umuryango usenga kandi uba mu rukundo. Ubundi hari abavuga ngo mbese gucana umuriro byoba bikorwa gute? Gucana igicaniro cy'umukama mu buryo bw'umutima. Muri iki gihe abantu benshi bacana igicaniro muri ubu buryo. Hariho gutora cyangwa gutoranya igihe cyo gusenga buri munsi. Ukavuga uti muri amazamu 8 avugwa muri Komera Kristo n'ubuzima, ndafise izamu rimwe. Yizamu ryawe ryatevye kuza, umva izirya hahotse ntaco canke irije imbere, ntaco bitwaye. Icya kabiri, ariko rero kuje cyo gutoranya igihe ufata mu gitondo, ufata saa sita, biba bisaba ko ucubariza icyo gihe. Icya kabiri, gukunda gusoma Bibiliya. Icyo gihe twinjiyemwo iyi misi ntabwo kurotorerwa indoto bizoba ikirenga, naho bizoba ntibizoba ari ikirenga kuko hazoba hari agaciro gusomba kandi ko gusoma Bibiliya. Icya gatatu, kugira ngo ijambo ry'Imana rikuyobore. Icya kane, gusenga no gushemeza Imana. Icya gatanu, gushimira Imana ukanayisaba imbabazi n'uburinzi. Kindi nacyo gisigura gucana igicaniro cy'umukama ni guhitamwo kwisonzesha, kwiyiriza ubusa rimwe na rimwe kugira ngo ubwiza bw'Imana burushirizeho kugaragarira mu buzima bwawe. Gucana igicaniro cy'umukama ni nk'uburyo bwo kwegera Imana cyane, kubaho mu bugororotsi, kwirinda ibyaha no gukunda abandi, gusengera hamwe nk'umuryango, kandi ibyo byose bikomeza ubumwe no kwemera kw'abana b'Imana. Imwe mu mirongo ya Bibiliya iravuga ku kintu kijanye no gucana igicaniro cy'umukama. Iyo usomye mu gitabo cy'ibya kera, igitabo cy'Itanguriro canke Amamuko, igabane ca 12:78, urabona ko Burahimu yubaka Imana igicaniro. Usomye mu gitabo cy'Uguhunguka cyaye kuva 27 kwigora ku murongo wa mbere, haravuga uburyo bwo kubaka igicaniro cy'amaturo. Nuweza kumva ijambo ry'Imana, ntugende ufise imbuto wobi butarira ibibi. Hari igihe havugwa ko ikintu cyari kiri kuragishinga ukumva ari profesi kuri we, niba bikenewe yuko uhatwa, niko Bibiliya ivutse mu kuva 27:1. Usomye mu Bami ba mbere 18:33-39, ngo Eliya asanasana igicaniro cy'Imana. Eliya asanura igicaniro cy'Imana, maze umuriro uramanuka. Birasigura ko gucana igicaniro cy'umukama ni gukora uciye bugufi ku buryo Imana izana icyatakaye mu karere uherereyemo. Uri kurasoma mu bwuzure bushasha, arantu vuga ngo gucana igicaniro ngo ntibibaho, birabaho. Soma mu Waromani 12, baravuze ngo nimutange imibiri yanyu. Aho ni muri Matayo 6:6, aravuga ngo Yesu Kristo ni watwigisha gusengera mu bwihisho handi dawe yumvira ari wenyene. Aho ni mu Batesalonika ba mbere 5:17, ngo musenge ubudasiba. Gucana igicaniro cy'umukama n'ubuhizi, n'ubweranda, n'ubudahangagwa. Ariko rero iyo ucanye igicaniro cy'umukama biragusaba kwivako, biragusaba gukanura. Nka Yakobo yaracanye igicaniro cy'ubutabazi, abako imbaraga za Labani yahora amutegeka, Labani yahora agirana. Yakobo arahaguruka ati no, ubu n'umugabo kuwundi nisubira kugukorera uramemba nawe ucenga.
yahora yumva agirana. None rero bakundwa b'umukama, muhaguruke mucane igicaniro cy'umukama, mucane igicaniro cy'uburinzi bw'Imana ku buzima bwanyu. Mwebe gusakuza, sibyo? Muve iwanyu, muve mu bw'iwanyu, muve mu by'ababyeyi babayemo, muze muri bishasha birahari. Iyi minsi twinjiye mu cyenda yo gusaba, mutima mwanda tumanukire ko ndagusabye azoze aje kurema ikintu gishasha ku buzima bwawe. Kurya yaje isi itagira ishusho ikagira ishusho, azoze utagira amahoro ugira amahoro, azoze utagira igikundiro ugira igikundiro, azoze utagira ubwizigiro ugira ubwizigiro, azoze uri magara make ugire amagara meza. None rero Imana twishimire twese, Imana itunezereze. Ariko nimba hari cyo gutuma wikangura ugahagarika ibirenge byo mu masezerano yawe, ni kuvuga ngo mbega hajeho nakora iki nzokorera iwanje ryari? Ni kumenya ubuzima bwawe ukikangura, ukagira ikanguka, ukisobanukirwa, ukareka kwirondera mu byananiye abandi, ukareka kwirondera no mu byashoboye abandi, ko ni munganya impano, ni munganya ububasha. Nuko rero Imana ibatandukanye n'amakarande yose, namwe muyitandukanye ko mugwana intambara nziza. Rakeli amaze kubyara umuhungu wa kabiri kuri Biruha, n'umuhungu wagize wa gatandatu kuri Yakobo, Nefutali yavuze ngo Imana wihanganye n'Imana ngo biri nguma yo kuba hejuru. Imana biri wacu, sikora ko yarafise umutego kandi w'indani. None bakundwa b'umukama, ntimubandanye mwiyanka kandi mwiyankiritse. Iga kurondera umugisha w'Imana urahari, kandi ukora ubikomeye, mwige kwitandukanya n'ibyonyi by'ubwoko bwose. Twese twihuze n'ubudangarwa bwa mushobora byose. Turasubira mu wundi mwanya, ariko ndasabye ngo umukama atubohore, mukama adutandukanye n'amateka, mukama adutabare, adutera iteka, kandi umukama atweze rwose kugira ngo iyi minsi 9 tuzoyibyaza umusaruro, umusaruro w'agakiza, umusaruro w'umugisha, umusaruro w'umugwiza, umusaruro w'ibigaragara n'ibitagaragara. Urakoze mukama nyaguhora ku ngoma, urakoze wowe uri umwagazi w'Imana, urakoze wowe uri ukura abantu bose bicumura, dukuremwe amanyanga, dukuremwe igisuzuguriro, udukuremwe imivumo n'imikoshi, uduhangaze, utwereke umwongoma n'ubudahoma, uduhangaze, utwereke nyaguhora ku ngoma. Ahari akajagari dutandukane naho, ahari imivumo dutandukane naho, ahari imikoshi dutandukane naho. Turagusabye ikigongwe ku mateka yacu, tuzane mu ruhongore rw'abana b'Imana. Turagusabye ikigongwe ku bubisha bwacu, tuzane mu basabyi bawe. Turagusabye ikigongwe ku mateka y'igisokuru kibi cyacu, tuzane mu mateka mashasha. Turagusabye mwami w'abantu, turagusabye mugira neza, turagusabye nge n'ijuru n'isi, turagusabye nge n'ubudahangarwa. Turamire, turabe byiza, utunezereze, uduhe ibyo tugusabye. Mwe wese yivanye n'icakenye, mwiyereke uyu mugoroba duhimbagwe, uyu mugoroba tugusengere mu kuri no mu mutima, kandi uyu mugoroba twihane ibyaha byacu, tuvuge ko Kristo ari umwami wacu, ari umukiza wacu, akaba n'umucunguzi w'ubuzima bwacu bwiza. Amen.